Benvenuti su Italiano in Farsi. از ایتالیایی به فارسی خوش آمدید. Ciao, io sono Sofia e lui è Arash. Mi aiuta a tradurre in farsi. Oggi impariamo come fare il check-in in hotel. امروز یاد میگیریم چطور در هتل ثبت ورود کنیم. Passeggera, buongiorno. Avete una camera disponibile? Receptionist, buongiorno. Singola o doppia? Passeggera, singola, per favore. Receptionist, per quanti giorni? Passeggera, per una settimana. Receptionist, un momento. Sì, abbiamo una camera disponibile. Costa 80 euro a notte. مسافر، صبح بخیر. اتاق خالی دارید؟ پذیرش، صبح بخیر. یک نفره یا دو نفره؟ مسافر، یک نفره، لطفاً. پذیرش برای چند روز؟ مسافر برای یک هفته. پذیرش یک لحظه. بله، یک اتاق خالی داریم. شبی 80 یورو. Passeggera, meno male. Avevo paura di non trovare posto. Receptionist, la prossima volta le consiglio di prenotare in anticipo, è più sicuro. Passeggera, hai ragione, grazie del consiglio. Receptionist, mi dà il passaporto per favore? Passeggera, eccolo. Receptionist, grazie. Ecco la sua chiave. Camera 205 al secondo piano. مسافر، بسیار عالی. می ترسیدم جا پیدا نکنم. پذیرش، دفعه بعد پیشنهاد می کنم از قبل رزرو کنید، مطمئن تر است. مسافر، حق دارید، ممنون از راهنمایی. پذیرش، لطفاً پاسپورتتان را بدهید. مسافر، بفرمایید. پذیرش، ممنون. این کلید شماست. اتاق 205 در طبقه دوم. Passeggera, la colazione è inclusa? Receptionist, sì, dalle 7 alle 10 al ristorante. Passeggera, la connessione internet è gratuita? Receptionist, sì, la password è sul bigliettino. Passeggera, perfetto, grazie mille. Receptionist, prego, buon soggiorno. مسافر، صبحانه شامل می شود. پذیرش، بله، از ساعت 7 تا 10 در رستوران. مسافر، اینترنت رایگان است. پذیرش، بله، رمز عبور روی برگه است. مسافر، عالی، خیلی ممنون. پذیرش، خواهش می کنم، اقامت خوبی داشته باشید. Ripasso articoli. Il passaporto. Il ristorante. Il bigliettino. La chiave. La colazione. La camera. La password. Nota importante. Le parole che finiscono in e possono essere sia maschili che femminili. Il ristorante maschile. La chiave femminile. Quindi non sempre la regola OA funziona. آیا متوجه می شوید که سوفیا توضیح داد کلماتی که با حرف تمام می شوند می توانند جنسیت زن یا جنسیت مرد باشند. پس استفاده از و یا آ همیشه عمل نمی کند. Avere. Io ho. Tu hai. Lui lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Esempio. Ho paura. Abbiamo una camera. Potere. Io posso. Tu puoi. Lui lei può. Noi possiamo. Voi potete. Loro possono. Esempio. Posso aiutarla? Parole nuove. Camera disponibile. Singola. Doppia. Per notte. Meno male. In anticipo. Prenotare. Chiave. Piano. Colazione. Inclusa. Gratuita. Bigliettino. اگر این درس برایتان مفید بود، کانال را دنبال کنید و لایک بزنید.